Il-kap tas-servizzi tas-sigurtà f'pajjiżna, Michael Cassar, qal li fil-każ John Dalli ma kienx hemm provi biex jitressaq il-qorti waħdu u jinstab ħati. Fl-opinjoni tiegħi, jekk Sur Dalli kellu jitressaq waħdu, fl-opinjoni tiegħi ma kellu bil-provi li kellna, this is written down, ma kienx ikonna final conviction. U jien dejjem tallimt li jekk inti konvint li se jkollok final conviction ma dik tressaq il-bniedem in the first place. Fl-2012 meta saret din l-investigazzjoni, Cassar kien Assistent Kummissarju fil-Korp tal-Pulizija u kien wieħed mill-4 investigaturi fil-każ Dalli wara r-riżenja tiegħu minn Kummissarju Ewropew. Michael Cassar tkellem dwar dan meta kien qed jixhed fil-Kumitat tal-Privileġġi li qed jistħarreġ il-ment tal-Prim Ministru Joseph Muscat wara allegazzjonijiet tal-kap tal-Oppozizzjoni li baqgħu ma kinux sostanzjati. Cassar fakkar kif l-investigazzjoni dwar il-każ Dalli bdiet wara rapport tal-Olaf, iżda l-Pulizija ma qadux fuqu biss u għamlu investigazzjoni tagħhom. L-eks Kummissarju Rizzo ried li n-nies allegatament involuti fil-każ jitressqu b'mod separat u dawn l-istruzzjonijiet kienu jgħidu li kellhom jibdew minn Silvio Zammit u fil-fatt kienu resquh b'mod immedjat. Deċiżjoni li ttieħdet meta Cassar kien barra il-pajjiż. Michael Cassar spjega li eventwalment Dalli kien imsiefer u kellu ċertifikati mediċi li ma setax jiġi lura Malta. Cassar qal li kellu l-impressjoni li l-eks Kummissarju Rizzo rrid jerġa' jkellem lil John Dalli. Wara l-investigazzjoni kien sar rapport u Cassar qal li ma kienx iffirmah għax ma kienx parti mid-deċiżjoni li jibdew jitressqu n-nies b'mod separat. Fil-Kumitat Cassar spjega kif il-Pulizija ma kellix biżejjed provi biex tressaq lil John Dalli waħdu. La darba Silvio Zammit kien diġà tressaq. Intant id-Direttur Ġenerali tal-Olaf, Giovanni Kessler, qal li m'għandu xejn xi jżid mal-istqarrijiet li diġà għamel dwar il-każ John Dalli. Dan fittra li kiteb lill-istess Kumitat tal-Privileġġi li nqrat mill-Speaker fil-bidu tas-seduta tal-Erbgħa.